ikiganiro twamenyesha amakuru twakire Modeste ari batubwiye ko igiteramo bari bwifatanyije na Respo n'abandi bari muri team imanzuro wese abamenyesha amakuru. Yes, nashe dutangure gusenga Data wazima Yesu turagushimiye turagucyubahiro mwami Imana waravuze ngo harahiriwe ibiremwa byose tumabwiriza. Ndagushimiye kubwa Vestine Dorcas na Irene twabashije iki gihugu cyubahiro cyinshi wakoze wagize neza. Tukoretse ibikorwa byose bigiye kubera ahantu ibizobeje byahegeje ushika bavuye mu iki gihugu. Mwami Yesu ndabakweretse ndabashize mu biganza byawe meza agiye buri menyesha amakuru wese ari ahantu umugisha abe nawe mwiza. Mwami Yesu ikinshi bw'ejo bimenyesha amakuru cy'iki gihugu bitera imbere ubona amavyuzi akwiye. Mwami Yesu wowe no kwitanga kwawe garagaza waravuze ko uzoheza kiri amaboko yawe ubahezagire ubaha umugisha wawe ugwiza. Mwami Yesu urakoze ndagushimira ko ubikoze umwanya wose tubara ahantu n'umwanya wose wari mu iki gihugu uzubamira umugisha icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Prophet Modeste turakwakiriye duhe ikaze abashitsi bacu cyo kumwe n'abamenyesha amakuru baje muri Yes, nashimye cyane muraho ndabakiriye ndanabashimira ku bwitange bwanyu cyane. Imana yo mu ijuru ihezagire imirimo y'amaboko yanyu. Ndakiriye cyane abashitsi bacu batugendeye baza gushima guhimbaza Imana utazi impamvu murahawe ikaze. Imana yo mu ijuru ibahe cyane. Abasangwa namwe nyene murahawe ikaze. Imana yo mu ijuru ibahe murakoze. reka turetse ikaze manageri wabo twongera duha n'ikaze n'abaririmbyi. Muraho neza ababyeyi. Turanezerewe kuba turi hano ubwa mbere yaba njyewe cyangwa se abahanzi Burera tugeze hano mu Bujumbura ikomeye igihugu cyiza kandi kuba nizeye abafashamwe kandi biranezeza cyane kuko nawe Kubaririmbyi ikaze. Murakoze twishimiye kuba turi hano kuba twateye intambwe tukaza gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ni byiza ko tubikwirakwiza ku isi hose ubutumwa bw'Imana. Twishimiye kubana namwe kandi turabizi ko tuzagerageza kuzana kuri Yesu ashimwe. Twishimiye kubana namwe Kuri Respo dore ko mutabanje kubabaza amazina mwakoze cyane. nanjye ngiye kubabona muri benshi. ibi bintu birimo amavuta kabisa. turabona na Kansisi ku ruhande rwawe. Yego ndabona mu kicyo cyane amasasi bwo kwitaba ka none bageze iki aho bazoba bariko barapafunira mu gitaramo harimo umukinjikazi w'umurundi bigisha abashimira Imana bakiri cyane aho dusanga imbere y'ubuzima abanezerewe cyane kandi mu bibazo bike neza twiteze kubona Kristo nshimye n'uheze cyane. twifuza ko kino kiganiro twagira tubone kitaza kurenza iminota 25. ibibazo dushaka mubaza ibibazo bijyanye n'igiteramo dufite itariki 23 z'ukwezi kwa 12 ahanyene kuri Societe ama ibindi kugira ngo dushobore umwanya murakoze reka tuhe
abantu batanu ba mbere aba ariko dutanga